Waki wa sivitali wa Ndithine level 4 sub-county ya Masinga na ula utwaiwe ni serikali ya kaunti ya Masako ni ukulitie vyuvi na ya kiuteti kati wa tongo ovamwe na enendi kuma kisioni ki itino wa mbunge wa Kiliombunge ki Joshua Mbithi Mwalio kukosoa waki wa sivitali uyo enendi ovamwe na ndongo ithima inena ndeni waomba no la uimaitete vamwe ni makoso ya uneni wa muyumbe uyu na vala mamwenda atethia uya waki wa serikali nene aya ni mamenda enendi na tongo ikwibathana na mituo ya kukitamilati ya kutethia enendi ila yo kaisioni sio Ben Musau ena mauvo. Ndeto ya kwa niyo mbanga cheki Masinga. Niyo yiwika nundu mbeza siakwa ukathi Masinga wethia nithu kuma piu. Yo okie kwakwa. Bandu beta Wandithine. Nasa ni my sister no yangu uliondo tuweka. Ambe ya sipitali baya na ndela ya mutwathi baba. Pandu ba ku elevate no na kwaka i structures bau buyambiye ndibaya na yeno ndinda kitanda ndindawa. Ni uneni wake muyumbe uyu wa Kiliombunge cha Masinga wa kukosoa waki wa sivitali wa Ndithine level 4 kavindane kalona nene aisioni sia mavoko na ula wakosoa vanene ni enendi ovamwe na tongo ikisioni ki. Lakini yo ela twaete wekindu kisio ba county jitu hapa ku Ndithine thina ni mwa governor onye twakiwe level 4 ya uwo ile kila kindu chonde ekana tuete we andu maitu mateleke na hicho tuona siasa mitandaoni tuituika tukia kiwa kindu kitekwendeka no zio ni bado oneka yena lea kuzo wale mwani usunga asianzaje chao le maima tiwa usune mundu kwa mwani usunga na ye mwani usungwa kaitukae kona nako kwa vamwe aya ni mamwenda muyumbe uyu atethia wia wake wa kuetea enendi maendeleo kuma serikali nene ataulikilila wia ula wa serikali ila ya kaunti. Wesosa kaneni unene ya sindu sia kaunti. Wesosa kaneni unene ya sindu sia kaunti. Tene national government no pe mga ula witha hapo utono tutabia ini cha ukiende pa uilobi. Bayo sinila twa mutumie bau. And for your information, county government bube wabina sindu isumu wa mukaye tukaye bube wabija boka 15% ya national cake 15% peke yake. Mundu la twatumie bala be 85%. Pandu po concentrate na utwete sindu sia 85%. Lana wete 85% ni asia silingi 15 yuka account 85 sitia laba ya national. Na bandu ba tumande 85% luka ko isioni take kubinya ni abala be 15%. Keda imewa national ye mama yoka county na mayaka tuiku national mai teka mande sindu siete wandu maitu. Oingi meweta mulati uyu tawina uneko munene kuyene nthia ya kuma imwenda enendi ovamwe na mutongo yuyu kwivathana na mutuo wa kukita milati ya maendeleo kavindani kalayo kaisioni. Kwa andu maya ateka yutunduwa na moyeko senzani wa mbuine lai thithi ukite ni lai na ito twina mbuito twaikaze andu maya atonga mai mwai twese mama na mundu utewa thini ndatulawa. Oingi meweta mulati uyu tawina uneko munene kuyene nthi kuma imenda enendi ovamwe na mutongo yuyu kwivathana na mutuo wa kukita milati ya maendeleo kavindani kalayo kaisioni. Sipitali une muwenda sipitali wa Ndithine muwenda tietewa sipitali te na kaime ya mundu wa mezuthia haye sipitali hili na kuko ma Ndithine niki eta dina pesa no ndama makanga ya pano baisa uko na simu ngasetana ngiwe sipitali igiti kabati mwiso ba helelo tukulula sia mundu katwa mentukuti katwa kula tukatwa lakini Ndithine le kwakwa zikuandwa aje ninegwa banenwa yeteba kwa itumila sibeba lakini na ila tinengwa sibitali ngaba na waitu utwekie nesa hayenenu muluma aba mukaboya isyo na sibitali ya kwanga imwe na mavitio kuliai mundu muyoi ende tata Vilingi wa mauvo Mutongo TV kuma va kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.